aya nuko tugatangiye bakisa umukufi w'igitangaza tayari tangira dutangire hakunino ni gakondo ni mu Rwanda rwa kera ariko nawe abagaye ibisambo n'ibisuma do aba babona ibisuma turaki ibisuma bivayo Rwanda rwa kera doriko no mama we bahise umukufi w'igitangaza ibyo birabaye tuvuye mu Rwanda rwa kera tugaruke mu Rwanda rw'uyu munsi 2020 hari uwo bakubise umukufi cyamamare cy'Imana gihita kimanukira kugira hakunino ewana byose muzabibona kagiye gusohoka vuba bakisa umukufi w'igitangaza nagutinda ndamunzira bino punch coming soon karaje vuba cyane umukufi w'igitangaza